سروک سندیکای روزنامه‌وان ترکیه برز گوکان درموش بخواد ده رونشتنا دادگاه یاوان هر چار پیامنیران ده آماده بو نها جا آمده میوان میادم باش برز. Merhabalar. بله. اون دو لوانه بشتاری دادگاه کرنا چار روزنامه‌وانان بون کو دو مهبون جبر نوچه که هاتبون گرتن جبر کو کاری خوا کربون. است خوازم هم جور دست پی بکن ولوی دادگاه چه دید؟ Ya mahkeme salonunda zaten problemle başlamıştı duruşma. Perskerek dest pêkir bû dadgehkirine derbarî hejmara kesên ku amade bûn gotin pêwîst neke bi îzna hakim werbigirin piştre ev parêzerên ku hevdîtin kirin gotin tenê 5 kes dikarin amade bin piştre jî hejmareke zaf ya parêzeran hebû daxwaza derketina wan kirin yanî hevdîtin bi alozî ve dest pêkir piştre saetên piştî de hinekî aram bû lê bi geştî atmosferekî hinekî nexweş hebû yani halbista hakim gelek tund bû yani ev ji bo hinekî sedema fikaran ku her çi qasî îddianameyekî naveroka xwe valaye jî lê me dît ku ev biryarekî siyasî ye û ji ber ku me tiştên wiha berî jî dîtiye yani hinekî fikar hebû ku vê girtî berdewam be û piştre biryarek derket ku em hemû kes pê dilxweş bûn ku çar بله برز درموش هون بخوش نزیک و دشوپینم براستی روزنامه‌وانی ل ترکیه ادی کارکی مترسیداره روزنامه‌وان تینه گرتن لیدان دخون گفلوان تینه کرن لگلک دوران هون چاوا دناوان شرط و مرجان دکارن کار بکن روزنامه‌وان چاوا دکارن کار بکن راستی لترکیه آزادیا روزنامه‌وانی و رادربرینی بوی مجرد کنای تحمل کردن اف ده انجام وی به تحملی دهجی لسر روزنامه‌وانان گواشکی زیده هیا اف ننویه یعنی لترکیه ده ما تماشای دیروکا روزنامه گریه بگید توانین بکوشن ندیار ده قناقین بوری ده جی گلک کس هاتنه گرتن yani وڵاتێک ku ev tiştê de hatine jiyankere yanî deshilat her tim rojnamevan her tim de hedefa deshilatê de bûne de demên daviyê de jî dîsan rewşekî bu hatê jiyankirin niha li girtîgehên cudayên Tirkiyeyê de gelek hevalên me hene ev hevkarên me hemû ji ber van nûçeyên ku belav kirine hatine girtin yani ev aliyekî yani ev yek ji aliyên givaşê li ser medyayê heye ji aliyê din jî ev e ku gelek tiştên ku li ber çavan de hatine bûn dikirin her tim li ser wan kesên ku li zindanan li ser wan de jî axaftin bêkirin lê siyasetekî gelekî bi sîstematîk pêş ve diçe eva ez dikarim wiha bijim ku li girtîgehên cudayên Tirkiyeyê de her hefteyê bêhtir ji 10 kesan li hemberî dadwer neçar dibe ku parêzgariyên li karê xwe yê nûçegihaniyê bike û hincaran dest ji karê xwe berdide yani em weke rojnamevan dişûne van mehkemeyan de ne ku behsa nûçeyan tê kirin yani li Tirkiye dijminên nûçeyan heye yani çend salin ku em behsa vê dikin de mîneka wanê de jî me ew yek dît li wanê du hem welatî li kokterê hatin avêtin me nûçe ev ê çêkir hevkarên me li ser vê hatine girtin bê şermî ev kirine îddianame lê rewş wisa ku ev dewlet karta resmî ya rojnamevaniyê nade em hemû dibe nûçeyên magazînê belav nekin û nûçeyên civakî belav dikin yani di nava îddianameyê de qonaqekî de ku maf û yasa tê bin pêkirin em tê re derbas dibin givaş li Tirkiye heye givaşekî gelek ciddî jî heye
لیل همبری به کشی حوال مهنا کل برخواد دن و اف لراستی دا اف حق برخوادانه کو رید دا بردوام بونا کاری روزنامه‌گری لترکیه دو اف حوال ما ین کو آهاتی آزاد کردن جمیلور یعنی گوت کو هندکارن من بگرن لیوی که بزنن کو دما کو از بیم آزاد کردن دیسا از نوچهان چکم جبر کو از روزنامه وانم جبر کو کاری روزنامه وان اما کل پی نوچهان بگره وان آماده بگه یعنی تاوی گواشان هیجی گله کس هنه کو کاری روزنامه‌گری دیگه هم ده حول دادن پارێزگاری جنوچه بکن بله برستجی بحثا کرتا روزنامه‌وانی کرد تایبەتی کرتا زر یا روزنامه‌وانی لترکیه دبه سدما گلک پرسکری کن کرتین گلک روزنامه‌وانان هاتنه بتال کرن او راستی آستنگیان تین نکارن کاری خوب بکن نکارن زانیاریان بکینن رایا گشتی نکارن کارجی ببینن جبر کو تومتین لسروان د سیستما او لکاریه دتینا تومار کرن هر تم دردکوه هم بری مروف اون وکه سندیکا چه کاری لسر ویکی دکن یعنی تومار کرن آوان زانیاریان ده دربار روزنامه‌وانان ده سیستمی ده ده بس هدم که روزنامه‌وانی بیکار بمینن تو تدبیرک اول هم بری ویکی هیا؟ یعنی ترکیه المدیای دا گوارتنه که مزن تجیان کرن دو سده من به هنه آیه کم پیشکتنا تکنولوژیایه دویمجی گواشن دستلاتیه یعنی نها صدی 95 مدیای دبندست دستلاتی دایه و اف تشتین کو جه حزنا که اف کسین کو حج نفسینا واننا که یعنی گواش الوان که قناقی که وصاحیه لترکیه به آوایی که گشتی بیکاری دما کو رجب 104 به لدکرتا مدیای در 125 نهاد نوابان 125 ده اف گله کسین کل زانینگهان یعنی زانینگه خو خلاص بندی سه هجمار کسین بکار لسر بر 125 زیاده ده یعنی اف 125 اف کسان کو کاری روزنامه‌گری کردن و پش بیکار منه لیل راستی ده هجمار گله جبه زیاده تره تشتکی دنجی اف گوهرتن کو تاوی تکنولوژی چه دبه یعنی نوچگهانی کو بری نها هبونه که گوهرتن تیچی کرن یعنی نوا زمینه یا اینترنت دا گلک تشتکی مزن بون چه دبه و نوچگهانی جی بر گوهرتن اوده چه لسه بنگه دا وکه سندیکا حول دادن کو شیان روزنامه‌وانان برفره بکن و ببین روزنامه‌گرین گلکی به باندور و ده قناق نو ده به وان پروردین کو وردگرن بیکار نمینن یعنی ام حول دادن جبوبه که پرورده مهیا یعنی بردوامی هم خول فرمونه وده کن درباری کارتا روزنامه‌گری او یک جه برسکره کن هری مزنین ترکیه یش برکو ده دمین بوری ده او کسین کن نونرین سازین مدیایی بو کمیسیونک بو او کار داوان کسان لی نها پشتی گوهرتن سیستم ترکیه او آواکرن سروکاتی سازی گهاندنه او شواز کار به تواهی گوهرد و او کسین کو سروکاتی سازی گهاندنه بخواد از نشان دکه کمیسیونک آواکریه و او کمیسیون کارتن دا باش دکه و نها تا سازی که پیشهی ده و کمیسیونی ده اندام نینه ده سال 2018 ده جبوی کو نوکرنا کارتن روزنامه‌گریه کارت دماکو پیوستو بینو کرن گله کس کارت وان هاتن بطال کرن پشتی در بازبون 2 سالان هیچی بهتر جه 600 کسان کارتن خواهی نوبر نگرتنه یعنی نبوید ترکاز یعنی نها دبجن کو لیکولین لسر تیگرن روشاوان روزنامه‌وان یک جوانجی از بخوامه ده سال 2013 ده کو من کارت روزنامه‌گری هبو نها 2021 از نکارم یا نوبر بگرم او همول گوری مزاج و کیف خواه بریاره دادن هری داوی جی دبجن درباره واکسین دجیم افدید اگر دم هبل بله زحمت نبی بکشی
yani Türkiye'de sendikamızın da girişimleriyle Türkiye de sendikaya me yani derbarî ku vaksîn wergirtina rojnamevanan der rêzên pêş de me encamekî baş wergir dema ku me li gel Wezîrê Tenduristiyê hevdîtê nekir û niha rojnamevan têne dersîkirin lê niha jî pirsgirêkekî wisa heye tenê kesên ku karta wan rojnamegeriyê heye têne dersîkirin li Tirkiye kesên ku karê rojnamegeriyê dikin bi giştî yanî yek li ser sê wan ev kart hene êdin yanî rewşekî wisa li hemberî wan heye li rastiyê de jî derbarê vaksînê de jî cudakariyekî mezin heye مجارê de jî hewldanên me berdewam in ku hemû rojnamevan bikaribin vaksînê wer Belê birêz ez dixwazim ser vê mijarê jî berdewam dikin. Her tim ji ber ku ev di nava kolan û di nav bajaran de new nûçeyan çêdikin û eger ev bê derzîkirin ji bo civakê Belê ez dixwazim di dawiyê de vê jî bipirsim tu weke kesekî rast rast di nava kar de azadiya rojnamevanî li Tirkiyeyê niha di çi astê de ye eger ez bipirsim amar û rêjeyekê bixwazim meselen ji sedî çend tê bidî azadiya rojnamevaniyê li Tirkiyeyê di vê rewşa niha de yani Türkiye'de basın özgürlüğünü oransal Türkiye eğer em dikarim behsa azadiya rojnamegerî Türkiye bikin ji ber ku nîne li Türkiye azadiya rojnamegerî nîne de hemû baran de ev serokkomar û ev rêveberên îdariyên ku davêjin azadiya rojnamegeriyê bin pê dikin û em di nava vê rêzbendiyê de ne ku hemû kes vê azadiyê bin pê dike gelek tiştekî hêsan e ku du li hemberî em li hemberî dadgeha wanê bûn piştî dadgehê me xwast daxuyaniyekî kurt bidin me xwast dilxweşiya xwe nîşan bidin lê ev rêveberê îdarî ku li wê derê bû rê li me girt û dibêje ku ev nûçeyek ku venivîsiye û ev nûçeyek ku ve belavkiriye ku doza katiya ve kiriye hûn bêjin gelekî pirsgirêk hene hûn li ser wan jê dikin her çi qasî jî ku gelek di nava saziyên rojnamevanên cîhanî de Tirkiye di rêzbenda 156 de be jî lê bawerin li esliya xwe de Tirkiye hêjî Birêz Gökhan Durmuş serokê Sendîkaya Rojnamevanên Tirkiye TGS ji bajarê Amedê mêvanê me bû zor spas.